Umugoroba wa tariki ya 30 Nyakanga 2024 ndabasuje kandi abifuriza amahoro y'Imana. Ikaze muri aya makuru. Loni yagaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idakurikirana abanyarwanda bakekwaho uruhare muri jenoside. Umujyanama w'umuryango w'abibumbye ushinzwe gukumira jenoside Alice Wairimu Nderitu yanenze ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo budakurikirana abanyarwanda bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Nderitu wagiriye uruzinduko mu Rwanda yasuye inkambi ya Nkamira icumbikiye abanyekongo b'abatutsi bamusobanurira ubuzima bugoye banyuzemo kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo guhunga. Yagize ati ubuhamya bwabo twumvise bushushanya amafoto ababaje, dukomeje kubona ibitero bigabwa ku basivili birimo ibishingiye ku moko. Aya makimbirane yateje umubare munini cyane w'imfu, abandi barakomereka abandi barahunga. Nderitu yasobanuye ko umwuka mubi uri mu karere n'ikwirakwizwa ry'amagambo abiba urwango bishobora kongera umubare w'imfu z'abasivili. Ati impamvu zabyara jenoside n'andi marorerwa ati byenyegezwa n'umuco wo kudahana ati ziracyari nyinshi cyane. Yatangaje ko mu nkambi ya Nkamira yahaherewe ubuhamya bukomeye cyane bw'impunzi z'abagabo, abagore n'abana zimusaba ko yabugeza ku isi yose kugira ngo rero hagire igikorwa kugira ngo zisubire iwabo muri Kongo. Ati umukobwa muto yatanze ubuhamya bw'uko ababyeyi bishwe ubunyamaswa, yangiwe kujya kubavuriza mu bitaro kubera ubwoko bwe. Ati biba ngombwa ko aguma anasinzirira ku gasi. Ati yafatiweho n'inyeshyamba zamuteye ububabare burenze imyumvire. Undi mukobwa yamusobanuriye uko yasambanyijwe ku gahato n'abarwanya umutwe witwaje intwaro wa FDLR bakamutera inda. Ati umuryango we waramwamaganye ubwo wamenyaga ko atwite. Yakoze urugendo rw'amezi ajya mu Rwanda gushaka umutekano. Nderitu yasobanuye ko ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo batutsi bukomoka ku buryo RDC yananiwe guhangana n'abanyarwanda bahungiyeho nyamara barasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Atabenshi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994 bahungiye mu burasirazuba bwa RDC bakarema imitwe irimo FDLR. Yagaragaje ko ubugizi bwa nabi bw'abarwanyi ba FDLR bugomba guhagarikwa, ubutabera bukabakurikiranaho ibyaha bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ati gukurikirana n'intambwe ya mbere igana ku guca uruziga rwo kudahana no kwisubiranamo kw'amateka. Umujyanama wa Loni yagaragaje ko leta ya RDC yirengagije inshingano yo gukurikirana abanyabyaha. Asobanura ko mu bantu 1048 bashakishwa n'ubutabera kubera uruhare bakekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi, 408 bacumbikiwe muri iki gihugu. Ati abarenga 1000 bashakishwa kandi mu bihugu 33 hoherejwe impapuro mpuzamahanga zo cyangwa se zo gufata abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mwaka w'1994 bamwe muri aba babarirwa mu magana bari muri RDC. Ati kutaburanisha aba bantu ntabwo bikwiye, uko kudahana gukomeza no kudindiza inshingano y'ibiro byanjye. Nderitu yavuze ko ibiro bye bizakomeza gukorana n'izindi nzego kugira ngo abakoze jenoside n'ibyaha bifitanye isano bagezwe mu butabera, kandi ko bizatanga ubufasha mu gukoma mu nkokora abashobora kwijandika mu byaha nk'ibi. Mu mpera za 2022 Nderitu yagiriye uruzinduko mu burasirazuba bwa Kongo. Yumva ubuhamya bw'abanyekongo batotezwa bazira ubwoko bwabo. Mu byo yasabye harimo ko FDLR yahagarikwa bitewe n'uko ariyo zingiro ry'umutekano muke muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko abanenga amasezerano u Rwanda rwagiranye na NBA ntacyo bazageraho. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abanenga amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Amerika NBA barushywa n'ubusa. Tariki 26 Nyakanga 2024 ikinyamakuru ESPN cyasohoye inkuru ivuga ko NBA yisanze yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'uwo cyise umunyagitugu wo muri Afurika. Ikinyamakuru cyatangaje ko aya masezerano yo kwakira imikino ya Basketball Africa League agamije guhisha ibirego leta y'u Rwanda ishinjwa byo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron yanditse ko hari abantu bake baba bashaka guca intege NBA, ishyirahamwe ryakoze ibikorwa biteza imbere basketball n'imibereho myiza y'abatuye muri Afurika binyuze muri bale. Yagize ati NBA na bale bikwiriye gushimirwa ko byanze gucibwa intege n'amajwi y'abantu bake bifuza ko Afurika yahora ari insina ngufi muri siporo. Imiryango yamaze kubona akamaro siporo ifite mu guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza haba mu Rwanda no muri Afurika. Laurent Macron yashimangiye igisubizo umuyobozi mukuru wungirije wa NBA Mark Tatum
yahaye ikinyamakuru ubwo cyamusabaga ibisobanuro ku masezerano n'ishyirahamwe ryagiranye n'u Rwanda. Tatum yagize ati ibiganiro twagiranye na Perezida Kagame byose byari bigamije guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda. Byari ukuvuga ngo twabigenza gute ngo umukino wa basketball ugire uruhare mu guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda. Umuvugizi wa guverinoma yagaragaje ko abanenga amasezerano bari kugerageza kuvutsa u Rwanda inyungu mu rwego rw'ubukungu ziboneka muri siporo mpuzamahanga ndetse no kugerageza gusubiza inyuma intambwe igamije guteza imbere ubusabane bw'abaturage. Perezida Kagame yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X kuri 30 Nyakanga 2024 asubiza Yolande Makoro ko abanenga gahunda z'u Rwanda bahozeho kandi ko umuhate wabo ntacyo watanze ndetse ko ntacyo uzatanga no mu gihe kizaza. Umukuru w'igihugu yagize ati uyu muhate wose ntacyo watanze, bimaze igihe kirekire cyane kandi ntacyo bizigera bitanga, ntimubihe agaciro. Akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Mu yandi makuru, Perezida wa Repubulika ya Angola João Lourenço yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiro ntaramakuru Angopu byo muri Angola byasobanuye ko Perezida Lourenço, Minisitiri Nduhungire na Kayikwamba baganiriye ku ntambara ibera muri Burasirazuba bwa RDC yabaye intandaro y'amakimbirane ya RDC n'u Rwanda. Minisitiri Nduhungire, Kayikwamba n'intumwa bayoboye zagiye kuganira ku buryo amakimbirane y'u Rwanda n'RDC yakemuka nk'uko byanzuwe mu nama yabereye i Rwanda muri Angola muri Werurwe 2024. Nk'uko kandi byagenze ubushize itsinda rya Angola ryari riyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Tete Antonio. Uyu mudiplomate niwe wagejeje Minisitiri Nduhungire na Kayikwamba mu biro bya Perezida Lourenço. Mu myanzuro yafatiwe mu biganiro byo muri Werurwe harimo ko imirwano hagati ya RDC n'umutwe yitwaje intwaro wa M23 igomba guhagarara, u Rwanda na RDC bigahanahana amakuru y'ubutasi hagamijwe kubungabunga umutekano wabwo. Icyo gihe intumwa za RDC zasezeranyije z'u Rwanda na Angola ko mu nama izakurikiraho zizagaragaza ingamba ubutegetsi bw'igihugu cyazo bwafashe zo gusenya umutwe wa FDLR washinzwe n'Abanyarwanda bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo aramenyekana imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'uyu munsi, gusa biteganijwe ko bitarenze kuri 31 Nyakanga 2024 hasohoka itangazo rigaragaza urutonde rwabyo. Ibiganiro byo ku rwego rwa minisitiri bitegura uguhura kwa Perezida Paul Kagame n'u Rwanda Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Lourenço kitaramenyekana ni igihe abakuru b'ibihugu bazahurira, gusa umuhuza yifuje ko byaba mu gihe cya vuba bitewe n'uko gukemura amakimbirane byihutirwa. N'amakimbirane rero amaze igihe kitari gito nyuma y'uko umutwe wa M23 wubuye imirwano ku ngabo za FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero uyu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda ko rwaba ruri inyuma y'iyubura ry'imirwano, ndetse bakavuga ko u Rwanda igisibiciye mu gisirikare cyarwo RDF bakomeje gufasha umutwe wa M23 gukomeza kugaba ibitero ku butaka bwa Kongo barwana n'igisirikare cya Kongo. Nibirega ariko u Rwanda rukomeza kugenda ruhakana, ndetse ahubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igashinjwa ko yo ikorana mu buryo bweruye n'umutwe wa FDLR nk'uko twavuze hejuru, umutwe ubarizwamo abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 muri Mata. Abenshi bakaba barungiye muri Kongo bakomeza gucengeza ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no kugaba ibitero bya hato na hato ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi nako badasiga abanyekongo babavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo rero bigakomeza gukongeza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Perezida Felix Tshisekedi akigera ku butegetsi muri 2018 yagerageje gushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere kwiyunga n'u Rwanda, gusa bidaciye kabiri ntiyashimwe kuko niwe wongeye kuzambya ibintu we ubwe nta wundi muntu ubigizemo uruhare, anavuga ko azatangiza intambara ku Rwanda, ibyo u Rwanda rwavuze ko bidashoboka.